Basi minto mwana getinga awaliriria abanjwa betibiye the Voice of Victory namaro bengi yakaroma natwanjere twikire nyuma yoko ba isikase tataye wike ya mogaibere asenge njeje sababu chingiya chimanyikaine na hade muna moroje embulego tuga nabeko nyarekananga esima ya tosumbuire wetani estima ayande naro ayidota nyale ko ebuka yani ndoko nyara wetanga naro marita nyale wetanga ngakibona maranga leo tali ambeo esabatene ya gatatu bona beko bekene nga amayana bana sae na beko nyakana nga matukara beire totara umerana number 1 esabateria inse esime gato eshida mnerebu wa kwishida na batyo sabateye yaedete anarenge mirimo bakoleri lero nyasaye wanje twasere mbeo bona ngo sabatore to chake tata nyasaye itoligo aeno miyole amatukonsi watolendire uroko iburu gwito pakabona ende kwa lembu ya lero toche asa megerio aya bana baita mona baiseke asomurobeli wo musaye bo gasemeli oyo soira sembe as Voice of Victory kato jigo chako motongi twasebiro chaka mona intu na hindo kora mona intu as Yesu Kristo ero motorito amen minto amaene amatista matukabeire ewikemo ene akabere aso murobeli to musaye bo gasemeli noro soira sembeo bo ni metenga bayule biya marango soira mbeo bona marango soire mwali muito soira bona ikompata maiga mange sana amaiga mbwate yechuma ngebere gisatu nganchere nsoma maigoka erinde ndulibaga labana balesikeruza bakumiteka waki ngako ho mwali moita jete mwali mwino no bana bane nasoira mbeo tindagenda ande nonde Voice of Victory naenda maena megiri aiga lero ko ale mbeo kapisa toko gendi kapisa tora stogutigira nae kabate yaru akisimingo kwa le dirikoran le nedi bangorwa aba mangana lengo kwana makemu na bana baito balesiko maiga bana gajaka lende ngo jaka na maiga ngo jaka lera bonde na rang ngo jaka maiga esukuru bekoro kunga Jubilant Janis Academy di togo sieke school ngo jaka Jubilant Janis Academy ni school liga bande manager ro director don joy liongoro boigo nomo konyo na group Mr. Frederick Orito Wane, Madam Violet, Dominic, Madam Jacinta, Mr. Linus, Madam Mary, Madam Vivian, Madam Maggie, Madam Mercy, Lillian, Abigail, Jack, Dominic, Ryan, Rachel, Lillian, Julian, Violet, Anthony, Eileen, and Apolinalis. Abantu mabana school yana. Ate amaranga to secret school manager to kwani abantu. Maiga ya chiri school yana na awaya ira so obugale na hinda so byenga mwakwani umwensi tingweba oliokora sira bana bane school ali ndagara Mr. Elfish amane wajmani awase molendi ali ito kwalege ni aba bageni baito umongina Nora Madam Nora, thank you very much amane chike ateka njira ali bere seto gairi and your team. God bless you asemere memi ya mohora abana banyasaye ngoro Jubilant Janis Academy ngende bakaraja mbili nyora bangena barali bakoni amatunda ana nyambe kibarongo tenga marango ikia maigana mne binalikana wana ndo tenga pole asenge njokuru wali kenyanya SDA church aso mulisi efforts mowasi osiria oyo moino mwanjwa ngoro kengali ngende pake group village ya mokora nyore senior Nyamanga oga amaiga ikira ngorwa ekero village ngenda bakanyona SDA nyoro mulisiro nandi momanyi no manjoye edina batebe najire mesa barangeri marangara naro barangeri no de mesa no de student asere nyoro mulisiro nandi ko nyuna no manjoye edina abana babo Michelle toto yana ga alo Michelle mambo kaiwetu byanga kwandi ganjonga bana ganjonga kibarango to gone lino kabate ala monjongo mwaka mashairi tandawiri jongwano memory verse wimbo na kadhalika abana wa Michelle Clinton Dorica Sylvia Momanyi and Damacolin basi nguru nyauno ngenda baki university nyoro Morris James Makoli nguru university mnyakaba uya kum Catholic nyore Grace Murao Kerungu mwako ya guru Kerungu machoka abana babo Calvin Prosper Selling Brighton na bande bali ba Gradisi
kwambuka abande kurwa machoge maate Linet Kemunto kurwa Bunyanja bumachoge na ali Bunyanja maate ngolwa bugya kumungenda baka Maruange City no Thomas Okemwanyambane no mwanja tapita abande baba Joshua Brown kurunga JB Kinyonzi gitale galia nyole Joyce Brown nyanjwa Dennis Makoli and Junior igo batevinga maranga amayeno jaruli officially Voice of Victory no ni challenge siko na kwamna buone metamba mbembe igura siki no ande whatever next ma vile ebigo tosumbwa lakini ndende tuele nomo tuele sembeo asumuro bili musaibo wasembele uchumba ko batenga pole kwa familia ya Sibuoga onditi magena liti team ayana yangu rwali ejuhigero jumayo kere gurwa maiga paka ya pole no paka ya pole ali moire morraube paka nya some ali monraube ngana jitenga ngakira yo kana ko Licha Brown nerate ya pole goja se Mwamba family bali baracho Mwamba family mubarachalia Happiness Church asogo siria Mwamba mogere maiga yekere mara moja gurwa munyaga ko boya sidia nyoro mulisia ndi moindi atika amono mongino Grace Muraba wana ba Justin and Joyce Justin barama na Joyce mongino Honesty na Ruth waye alafu Maranga moyo mochokoro Lucy and Milka abana ba bachokoro ba Maranga Omosa Magara Ellis and Caleb na Lydia ngurwa boyo ngende baka daraja mbili nyole aba oyo ko ni chianga sali chironge kurunga Stella Nyaboke Mokora how are you mwana umyasano kontra kando lide atanga Maranga kende biaye no muntu mya na ndo kubeka mangana smart thank you Siboromit igawa teba ngo ikabano oikia maigana oyo kurira jambiri ale ko ni chirongi ali mali sichiro mali Stella Nyaboke Mokora kutabaka bari shalia oyo ndakurukura iti ngurwa daraja mbili ngenda baka itibo 3 sunekali tilinyole ase district pastor Chafet Matundura ngomanja Rebecca maiga yikira ngapo ngor itibo 3 nyoke baka maiga nyole landlord landlord yanera nyole Lisbon landlord yana estate yana ko Lisbon estates aso mwalim Robert Momanyi ngomanja Jessica abana ba Henry Joshua Jabila abiri bitatoigo abana ba Masi and Hassan also aruga Henrik Sifa pamoja na mama Ken amaiga ikirega mara moja abuna alisende landlord bako amaiga Maranga ko andalia tuikiria maiga iteke ngurwa munyoke baka sikorole sidie sunekali district nyore sport ndi kina bana ba Chantel Grace and Degla na wewe na Nora na Beta no mongina mama mzazi yani mubuli hoye ngurwa munyoke baka managazi die nyore lina tinya Onyangi Mwanjoyo Nyangi David na wewe na Mere Omingo musaja wako rungelda Mauricia Evans Omingo wewe na Angela Mumanyi kurubituka CDA wewe kurwa moneke nyole Mere Omingo familia na Tebire abana ba Linet Dennis Eric Emma Lena Josephat Daniel and Macklin ngorumoneke ada moneka abu nyole Linet Onyangi Nyangi familia na ilikuwa nete ila anje ta komisi go tabe radio ne TV ya Voice of Victory ayalina tio Nyangi ne familia abana ba Alvin Brian Josh Precious and na mamo and mobulingina na ni karo mura tabaka danga ya murao nyangacha umongena mura nyangacha to so bela mayowen ngurumone kemnya karibu aga sitiga alikyo district nyore chene bitengo no manje David Ogega Basbona bana babo ateba Isaac Vincent Melvin abajukurun Kelvin Joy and Adrian ngoriri wago mnyake bakasa kurun Oken Ravin amana mama ngino mwibulu Agnes Buyaki na waigo na members boss veganse yaye pamoja na mwezi kwa Rona Osebe basi bono nguli wago ngenda bakadaraja mbili ana andesi matunda koniwa nyoro mwago Thomas Yosoro mwago na ukwanire awatenga Maranga gaki botambe jota gere TV yandi media maiko sengoja late usengoja ayosoro bana maiga aikira akone matunda town mato mwako myasana mungina mwanjalo nga Mary abana ba John Evans George Agnes Nyorita na Alice ayasinat tayo mwako yosoro ngaki amaiga aikira ante the Voice of Victory and by the way anana ki ogonyo director mungkwane maigonsipi kurwa kumina kabaka nyangora sidie nyole Mauricia John Makoli getui
no mulisi omubale ngomuga omulisi Kennedy orale no mulisi onde okurunga Gilbert Otundu kurukerera main ali nkolwabo ngende Kiumbu Township ila nigersa Nyangororo bakanga maigaro Kiumbu Township nya Jacqueline Konde abana ba Janet oli grade 8 na Frank oli grade 4 abanda ndadingwa ngina koro kurukubilia Nyaboke kurukiombu Central SDA Church. Aya Michael Undu Paul yana yabene ujase my deputy principal Kiro High School our able deputy Kiro High School brother Nyakoni agipole my brother Steve because he saying jembeo na sabito kwabera babo mwabona asira ani tatu mwabona asira kunga Lawrence Nyakoni na ende tikutale kumnenda maiga barachari ketembe village pole sana family yo mwali muito principal deputy principal Kiro High School Mr. Nyakoni Steve aso sitato mino mwanjwa Lawrence Nyakoni oyo anatikutale 11 maiga asingi ayo singo kola singi njonga mitambo yito ya twale shida naika ukwana mungabere amaiga aro ikanu pasbono ekenale Nyangororo district as pastor magotwale nge bagande marango ikojo sangane district thing last sabat bagande marango ikojo tokwani district gaga maiga tulile mono Pastor Magutu, my great friend, thank you. Mulisi mutanga ndi Nyangono mulisi gripa jogendi. Abande balenga ono mulisi kuru Nyangororo kurukunga John Makoli. Kurukerera Central mulisi kurukunga Ken Makoli. Kurukerera main nduwate gripa jogendi. Nyamanengo nduwate Jason Numani. Kuruboruma nduwate Dennis Anyoka. Kuruwa Nyakungu Nyakuana New Life nduwate mulisi Ponves Mugaka. Waigo ekarenguru abo mnyakiba kekati boda anyole bina boko boko obonyu kunya jenga CD no agochi gante bale ngina Dan Roots erega kuru samba boni version jiko akurunya jenge Alfred Omanwa kurunyango and Davison Serio kuru samba Bernard Magoko akuruka nga baby bakora nga baby kurunyango abana bamura oli bibiga alikigati abasani bana ba voice of victory baganda bademarango ikoto nutera mayena soito ondi wense kubanyora ababobo kigati boda stage Edwin Dan Road Bonives Alfred Davis amanonse domino amana na Bernard bateya mayena ikire nguruke gati ali boda stage ngende bakaronga CDA nyole mukando ziro no manje Judy abana ba George Bells Nyaboke Newton and Simon abana Samuel Mutali kunya Busabo Central SDA abande balengo James obita njole Nyabuto na Nyagaka Garage kurukaronga CDM na Kebira BAG bize moja lilogoro na Robi kurukipera na Robi manya bato metuka matanga bakanga maranga mata magana onto yewe na ande ba kora mangana voice of the tangazi ka tambi abagusi bato manu jirunga rora mna voice of the ribija mna lengo tangaza na mangana mayego ya voice of Victoria Crusade egenda te Mombasa yata Mombasa ga alia aligizingo marandi aro amayamono agore wiki amene akabere totuwale partition next week ngwanda wego agi Central SDA Church onde otaranya ole partition kana ko yaleganya kurunde namba ojikorwa agisimi idonyo ole partition aiga gusi ki Central SDA Church ase partition abe nene mono ase nje kusidi kizingo amarande imonyero ase emitandao mono voice of Victoria yetu monande kurandi abade kurandi smart na nje wete buyo monande utande very smart yongo bande na badai garukaronga SDA Church nasoma aya guru abuna guru kebera BAG Johnson Mugaka na hata guru kangem South Nairobi na bada Robert Nyaundi ngende baka Bungoma Central nyoro mulisi Nyaundi guru machoge mata ali magenje agande maranga Jamaica na maranga kuinde ona kurande mani oyo yagande ngongirane kebira Nairobi noyo ndebini ngongirane Bungoma Central njikurandi oro tu mena matanga aka robia sana asetu alenge lechinsemo tia sosera nasaba nasaba ikibya nembya baike kurubonga mazento na dewo mulisi Nyaundi kinsombo majoge magenta alia maga ikira brother kulianga BSD ndo watstera ke mundo wangwa abana ba Delvin Frank na Veronica boy ko nyabisabo ndo wate market ali jiro ndo wata kuramombo academy ndo wate mama Caleb tumo mama Caleb abana ba Frank Caleb Emmanuel Chantel uchumba ko watenga dosabelane maiga ya ikire mara moja ngogenda buanga maiga na mange munya bere na ali nasabu kwa bere kyalenga mange mono kulumaru wange sidi ndo wate banisi magale no manje pen no mbongo
abana baba Sidney Davis Vincent Haran amuraba mu abande dimakwani babo ko mga mumanyi amusiko mwabo chain alibika mwabo amane kwa yaya tabana ki judge kwa yaya kurwa maruanga sidie abanisi magala tanga kwa yaya abekora watanga tobwaterane tokale mene moyanya sai kuru maruanga mnyaka barange sidie nyoro mulisi nasu ntom ochar mwanjoye aguruka melmas dongi abana baba Rosa Pole Rosa neno kuwaspan do manjo sirete Rosa manjo sirete Naomi pamoja Nancy and Milka and Geoffrey pamoja na Absalom wana wandenga na enua ligolera tale nano mutinyo kana kuchimagaiga tole merani abana minto asomanene asibona kurwa liborangi na ure pole uja senke ga moiwete mu baba to bokong tale nano mutinyo tole ngurubo rangia sitinga tebaka nyankongo Central SDA Church nyole chini misiani no mwanjo yandru misiani abana aba Collins na bali banenge komo Ronto Fena Mora Eunice Nyaboke moneke Catholic yons agadebaye kwani amoneka church choir yons and all members oyega to cancel Shiflings Market okonya matunda and the cereals nguru nyankongo ngende baka nyamuaro Nyamwalio SDA nyole William Masango no mwanjo Rai abana na Annabel na Rebecca Annabel pamoja na Fanis Kerubo utoko mgonjoro amuna Elizabeth Kenyawa kuri Nyamwalio ngende baka bunyakoni SDA nyole Patrice Omwenga taxi abana wa James pamoja na Bedis alafu na Bevon pamoja na Wande Deborah and Absalom maiga yeye kiro mwana minto mara moja ngwana ndo nyakoni SDA Church itangia SDA kuri itangia SDA nyole kale nyapara iteba no manje urunga iteba Jason abana babo Benjamin David Alice Namaje Korosilda Meshak Ruth Caleb and Andrew nguri itangia SDA nyakabaka nyantura SDA alikeroka nyora balisi bane Edward Nyonyambu Sabro ni Maeta Amos Vibal Lame Kiomba Jeremia Ongera na bayigo na Musigari Victor abambali baranginya tura Gonzale boda atamaranga twikira mai actually ngwase njo bakongoira nguna gutara kuziweta banga maiga a Voice of Victory Kanyiki kulia abuga nge SDA alimati bonya ro mulisi oyori Wilson no manja France Kerubo abana njiro se oyori gakitinda ngase yonye toyo tindwa maiga ho gakinati akurandi pi oyigubuya toji komputa se nyamali tamputa se ngenjo mokurwa maiga ino buya tagoso abakete ko kingimu ya nyamali badai da tombuta na ro maiga kurwa kona Central SDA nyandori ka omane bel aga dorikas okonia omena galia ekona Central ekona tokumanga dori koma le melia bali ngama na spora wetu kansale watanga tore melia si Yesu bi ka dori koma le melia amaiga aikire na ndo jobo olinga akimara lakini ngukira maiga boli mo so era ga abali koma ora baba kiru boy agore ngumwana liboba Guru ekona ria Central ruguru angana go director ngenda baka metembe main nyola musaguru Clinton Nyakundi muranga oyogale mwali memorial to gali Busongo amini ke Masimba agarunga Victor amini Clinton Nyakundi muranga akuru metembe main area bali na my brother Safani ko kutalia bana ga bakante mwali musomo togenda aya nguru ngenda morga SDA chanyo Safani amarango Montereba wigali ya ito ya Memorial Academy aba mwanjo enao mina bana ba Jared and Raban nguru ga wonga da Nyabisabo ali eduka Nyabisabo jiduka rese okol Nyabisabo jiduka nyole ajiduka sana nyola bakabara masikansana wegi abaka loge jiji amaiga ina ayibono abambara byabo uraro ngeli kulianga bi SDA na chana tyoye eri na jogi kunya magwa opandia magoli kunya Nyabisabo eri chakelongo kurongo moli magoli kunya Nyabisabo nyambu yake Stars kuribeno lewe isobegi kurwali nyamagwa eyo atokanga ale pipi amini grade 7 na taka mwana kora kamura ka kulevi sobegi kali grade 3 grade 7 nyamagwa basi bono molis champions nyaruri kurwa ouko kurwa nyamagwa SDA orogo marango Nyabisabo Domiano Mosota Montereba kurwa kegoji Joseph Isabo Kogeri kurus oyo scrap ntabo kijana kulianga bi John Omanya kuru Nyabisabo Aisa yongeri kuru Kenyagwa pamoja na Davin Kerubo Kenneth kuru Nyabisabo abu Nyabisabo ebunde kuru kepa mogaka maiga ikiranga po
kulianga bya CDA church eliche inyega oyombwa mwawo no mwanjo ekeru abana bae Molly Michelle Evans Kale na manyi handusuli Nyabisabo market bado Simon Mamanyi Mogero Gesinga Pastor James Maiso Peter Mose Nyabisabo bado market Frank Nyakambi akara Safaricom maiga ikiranga po aya kwenye Nyabisabo salia Nyabisabo Gesaro hotel ya Gesaro galia tuwatere ni Gesaro abana ba Fabian grade for form 4 na gift to grade 2 Rose Kerubo pamoja na Gideon Chara kurunya mawa junior second school yandu bato musawa kurukwanga igaro musawa mwese kurunga bara basayambara nyo bato tubagandega kipasa tuliko jiko to tiga to kwani ga kurunya mawa junior secondary ga primary mu mwana bya ne bya wandanga biko gift biko gift munandi ori grade 7 chana tijamuita no bali grade 7 lea kwambuka era grade 9 very good mayona igira bana I salute you, God bless you. Nguru abunga Nyabisabo Central SDA Church nyore dikono gamba no manjo emasi abana ba Emmanuel and Paul abale ngo ndeni sigechiko pamoja na Nyamechio kuja Nyamechio matali Nguru Nyabisabo Central SDA mnyakabaka na Akuru kaputembwa amanyalo kuri na Akuru etibi iteko ganda tambaka mana Akuru abana atwala kama matanga ganda Akuru ga lilogoro koko tare ko jina Akuru ngo anakora jishugulicha je mugondoro nganyora ana Akuru kaputembwa ngaomera oyo ekasi nanga Charles Charles Maraga kamanda maiga ikira Charles mwanje wanjagiri nyaboke abande kamanda makuli tata makuli kurukali masimba aminike kerema oyo Charles kamanda kasena by the way mama oyo Charles ko kwati mama malamu mungu na sarani tato mwameno wale kamanda makuli mwangera mai ngera bantu bakere mamai Maurice Matthew makuli ayo materango yana ntebe kwata kurukere mnango ukere mayongo nyoro matere ango yana materango rega amananti yana abali bandike bakoseka nine uchumbe jali sia ndebe naki kawa mwana mali bro naum madini yago ndebe kawa mwana naum ondatole meren kolio donge CDA nyoro muri Thomas Kirotua my great friend Thomas Kirotua how are you yale tali chief officer kurwali zamo ale ko albine tutor mwanje ya Sofia abana ba Nsami ne timu ya Engima abana bali komo nango ya nonsale kichaba ale yango yana ando mulisiale kurwali ondonga no mwanje Grace na abana boss baba Joseph Ouko na abana kulio ndonga sirim na ba Kiss Central bobarajo kigati home church fellowship nyona Tom company na ndo masliga aya Tom company ama iga ikira no trewa kesi anda menega kesi masinje ama anamuri ya ante ya masaba mambi ngai togoje na kya ko ndiri no chondiri oyetira na de quality lakini by the way ama iga to mwara oiganyaru igonganya bisabo sorry Kiss Central Church bobarajo kigati home church Tom company no manje tapta abana ba embusiboli boisabi Robert Lamek na Amos abana bale ngina Tom baba ngwenyi matonga kurunya mesoto maiga ito mumita ikira onga agresi migongo kora onta imami ito jamasa aba kwa na monye leru to jamasa bande sali amaiga arugura say welcome ombeke biyaga rali wa itira kurunya usao boda stage tubate kerongo na Mr. Joseph nyakwae aya umwanje wa yakoro kunga Jerusha na abana ebisiba baba manya mna kali ga kubisiba kanga je the voice of victory akali kaleti ebisiba baba how are you ngwani ngoiga aya kerongo bona ko ngo okara kina Joseph nyakwae akamonta kana ngwani kwanza kurugesi ngorunya bisaba ngandeke singa city nyole grade sinyamwa mamwanja no mwanje wa Joseph mamwanja abana babo Daniel Cosmas Delvin and Douglas abale ngikomo Ellen Apple pamoja na mulisi Apple Nyarangi atanga marango kwani kwa yetonsi yaneko Guru Voice of Victory gaiga na botoka tawanga ki I Principal Matara Fred na deputy yao ondabu abona gona je school ya bana bane ekorokunga school ekorokunga kon ekorokunga amasege city charge ndara na masege city charge ndara masege city charge ali masege city charge yebono ndo wato mulisi Andrew Waro no mulisi ndo kwatura Jared mulisi ndo James Yonsung mulisi ndo likana karanga pamoja na Silas Moset district pastor aguru Jared Nyakiruma waigo iwadenga kyumurande oturiyo tero gandoki wanenga ki obe mulinga
Dituko lidi aetire lakini ningo takanyali baga nibaga waterunga ndokendeki kurua amasege SDA church asitu ira abana bajikulie Pasaka la Sabat ama na Pastor Matunda Kefa Matunda wano abwari the pastor ya group Pastor Nyakiruma lakini agaraba ndangilia abana bane ba amasege secondary no tu agenda to bajikulie Pasaka bakatukulie Pasaka ali school math igomara ngero matasa nyule Pasaka no akulie abantu bane bamoreka mogumono igegegeno kena igonga igwa magaya balisi abonzi nasomni iyama SDA secondary no principal matara Fred matara no moko abakonya watembe ke school nene watabana 1800 plus almost 2000 deputy principal ono ndabu Pius to asomete na elio ndong high school jirangede boyaye my brother Pius I salute you deputy principal Masege thank you very much my brother Fred Ondabu Pius pamoja na Mr. Orenge aliye school pastor Matunda Ed Boy Victor Kibets na wale kabona bana tenga tadi sokoro omwalimu pastor koko gendaka toira maigaya ona omuli kama iskao ya maigana ikira Ed Boy ane ku Victor Kibets Ed Boy yangu anaitwa Victor Kibets pamoja na Eric anaitwa Ivan Mura wale wachungaji pale kwa gates wanaitwa watchmen ndio wate Nyaramba pamoja na Utuabe bali bakasia wale ndage na the cooks ragira no wale ugato no ara mona nguru no wale abane spiritual leader ito spiritual leader ito Madam Valentine thank you aseme beg you over this pastor Kefa Matunda aya abana bande chikoro stage ko jigante ko jikonkwanya man mama yukana ma na dad Kena Debosira form 3 Margaret form 4 Clevins form 4 Ayeri form 3 na Root form 4 spiritual leaders ngoro abungana nyango SDA church nyone John Makoli ogetugi no manjo ride dina ningi nyanguru abana babo Daniel Anton Samuel Joyce and Otundo abana bale ngoko Morosu Mura na abana Morosu Mura baba Abigail Betty Fiona from Nyamesocho Academy good na kora onente again drama jikokoro nguru amunyo kaba Nyamarambe SDA na chichiga district nyora Abigail ya Buta Nyameso agusuna salia abana baenezira Sharin na abande boyo Gracious pamoja ndo bwate Elvin J kurugati SDA Birit Kerubo kurugati Central SDA Church abana wa Birit Mbaba Alex Kipati Kimbali pamoja na Malovi Kurumasima Central SDA Church nyolche Sendeu no mwako changa Msendeu abana wa Kefa Edward pamoja na wale kama mbao mawasuli family yons kuruangasa SDA Church kana ule Masimba Central nyole Peter Nyarombani Masimba hili nyole Jojo Mbaso Keroka PH boda ali nyole kujiza mjamba Masimba juru wale boda stage Masimba nyole Edward Okindo no mwanjoya Maslin abana babo Levi Emmanuel na Joy ama sega SDA nyole mwaga Samuel Ayot Machogo ai Samuel ama iga ikira mara moja ngoruga abo ngorere wana abo mwelyoga igona marango je okoro ine giro okoro na giro okoro kyara no nango ya no moterera tanga maranga ngoro jo mwana thank you very much ango yana ngoro thank you waitira ngo jando pas bono mai goro nte benga bono ama iga ngore ntana yo mwelyo ndangundaro iya yo mweli bono mai yo mweli maranga ai kwalende e wiki ege magozo tare ngeze tikura igona agenda bokore chikuru dibe amaina imayo kurwa masege bono mana lenge bongonta e revival e wiki ege ma na batebe dimukanga mai li saba de lidanenge na lengi nyakungu ngaba mai ane ngaba de ninge de revival mukanga mai na ruro ndere twakora aya abona bongonta sina nanyo la mashabiki ta manga voice of victory and by the way you no so voice of victory yani direct na ke abongonta SDA e kaseni ane okorokunga Jane Bonadeli Mairo January Mairo amaigao nora yo ate abanga kwani abana ba Sara Linet Lydia na Bravin abande bale koma mona Jane uyo mbaba Judy Nyaboga na Peter Nyasani abongonta SDA ngobatra ni ngwango amayikurwa sister kwambuka munanda oyigale kaseni ane abana ba mbaba itira Anunda Chop Magale Marine Kalen Bitutu Bonadeli Eric Zedi Plenda Madam Nyaboke and Orang
Abaje ko Angels, Marion, Valen, Dorin, Natalia, Medrin, and Angel. Angel and your team. And I'm not doing to Alimonta. I have one more. I have one more best. I'm my guy, Kiramamot. Nado minto bia tu askeni ko makara tarasira makoyone kyara stanu minto ko wali mukwa abana banyasaye abana bane amayigenda ikira mna mwandebet nguru gamna kaba ngonda nyore amosoni cyanga buya kapisa ujak muruli matok jak na urma jak muruli usulmo jak matok abana ba Bernard Moses amana Eliud ay jak baba mayiga ikira nande biya mana so asogo sire ko kikan sange na ko nga se kansa nyasaye to mutikira se ameti de amasa asembli amasa to mutiwe wayo ko bongonda ndo wale Samuel Joel no mungi no ekali no njire abana ba Cynthia Claire na Shanis aiga adi bongonda stwarenge ay Samuel Italiano Joel Samuel Joel, thank you very much. So good tata utiko nyole batiso. God bless you. Nyasaye usin na ande nawo kong ay kalori tenyo musa jo bi amna to wona kom to mutiga ay na mai abana bana Cynthia na Claire na Shanis maigana ikira Cynthia na ugana ron ko babiye ga ko bane bagi para bana ibu ya ko bia san kuruba nganta vile ndo wate madam Mr nyata no mwana yo nganton madam Mr nyata yale ga ndo nganta secondary na akale gazi kuruba nganta sidi ndo wate chelia kirubo nyabeli no manjo Emil Nyabeli basbono abana bae ba Vivian Valen Ida abana bae aotenga maranga mangano bategara mayamono na ande na tebe nyasati ya oseni eyere bia sana. Thank you very much. Wano Prince Deputy Principal Kirwa abawa ndebinga yanda badangu nyumuna wote. Hello Deputy Principal Kirwa Mr. Onyakoni. Wele mwalimu. Igole mbeo Voice of Victoria TV boniga. No, ore TV boniga. Ngwani angoiga. Pole my brother soko sirio muse. Naru pole ya ono nyenda matuka jire ndo amwenia. Ono tebyanga bazani baso kwengambi yabona so pole na support bakwa. Batebi abona ole mbeo bakwani bonse na bateya so bwinta kaibere. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Yeah. Kwa niaba ya Voice of Victoria timu ngima ama ya ande your colleague your colleague principal Mbali Nyakeri right ito tuarule pole ito tuatebe pole sana my brother. Take heart. Thank you very much my brother. Ungwandi Principal Kiro Mr. Manu. Thank you very much. Kwa sasa na wewe tenga ene Deputy Principal ya Kiro High School onyora bakongi sakasira bakamala to mwana tioro pass bono tebe ngambia mwana sibalia na ana wali the message ya ngalo pastor pass my appreciation to all those who supported us during the burial of our dad Mzee Lawrence Nyakoni on Sunda. Very good my guy. Paul yo na message yekire biyapi na ande data tenya sahaba lemi aya ngendere bakuru bangotesiti na ko bangotesiti nyale pita nyasani mo akomya sano ole tolende tubiya ole kutana ntubiya sana nyasani mbiya mona data matundura no manje wa Esther abana baye Frank Bisieri pamoja na Helen atabirenga bakwani bangonta baye siti nyale se tuamenye teke kone asagiya tuameta asomujo ona Genesis nyakweba bambiya mono nonsaro unsale mugaga bali bangonda mumaito unsale mugaga no tuamenye mwae chana chaka tolde bya nonsale bya mono chana sio mintombi ya mono unsaro mintombi ya mono abageni bonse bale ngoro igonga maranga mona no gega tuane ngebabera bageni mugatolda very smart na bangonte ki babali ba jali batukwani bagenda batubutesya ndage tukalibya pakobora ndi bukara bya. God bless you na principal nate abanga ama ya tuwaruete na igetembe ya mono sana igobona abana ba Genesis na nonsale mugaga abana babo tingwe bwaturu mwana na Dennis tatambi ya mono mwana na Roma nalika Dennis mbi ya mono amono yo minol folega abosongo
ba maranga naro Anet Pacifica na Rose gaje voice okate gae pasa mno weka iga kyonkwani nane ngwa kande simingo chongoe ai Rose doto opiopio kabete ane kwani ba chongoe na abachokuru bai abachokuru mbaroro Baba Levis Vanessa Delvin Eno Chantel Sheila Blessings amana Avi na sister in loya na mena umwana mugamu mura o Janice Aki Omurio Dennis Baba Naum thank you very much biamona zega zilwa ko thank you God bless you no manyete na mamu mino no mogago na tatomi mogatokore gaziregia sana thank you very much God bless you beyond measure abo ngonta igabna stualing oya ko iul to ikura no we umurani kunya masimu oya ko iul na rama igal to ikura stualing ko brand bokor bongonta sidi Alice Kenyanza maiga ikidega iga no manjo Kenyanza makoli abana bayamba bomboto Murumbi makoli na Koiro Esther pamoja na Kireni maiga itagitiga baranga abo ngonta mbara bali ngo kai babebe bali niken no bali murandi Evelyn Kennedy o publishing Doris Donya alishabikiria Voice of Victory Doris pongezi mama ogole gasengira sana na yule charge of personal ministry Doris baba pia bana soko badala mwa batrende mugatolenda smart sana Genesis na kwanire Madam Evelyn Dan Evelyn thank you very much baba thank you so much Genesis no manye tegas wako tengia asemaranga no ultwane kenere ya sawo sen sana diabo no Madam Evelyn atolenda te biamono Madam Evelyn Dan thank you very much Dan Madam Evelyn ogotoka ga alijisa moja sasa atia sobo college ale clerk school ya sasa ati kero mwaka ya Daniel gesi jonero mu accounts clerk bas bono guru abo mulisi mutangani makoyo ane pension nyausi atambia mono nasa na wanjete melemeye miyaga ndana balisi ba mona bakubwazist abande bale ngo balisi ba mu abakubwazist pension nyausi by the way mulisi pension nyausi na rubata my sister Joyce okote nyangu jorro Joyce mdago mbadi uchimaya ngali ya kabere igo mulisi igo ngale njo turu pastor we this with pastor Nyanduru bas bono oburande bukabu yamono pastor Nyanduru brother wherever you are thank you very much merime miya yabete aseri vibe yabo ngonta witra asimoko yone pension nyausi mulisia da balisi ba mu abo mbarabia maranga Daniel mulisi Alson mulisi Nelson mulisi Joseph mulisi Joshua no mulisi Samson asebasa ministry nate wando ulisi Masita Masita thank you tata soko na kusira sirenero aki akalende byo mbaga to okoro nyasa wo senya seke wiki no ale bundi awo taje bundi awo naga ko kale bundi awo nago to bekere byo biamono nyasa wo senta tata Masita no muri odonya lishabe gidiri Voice of Victory by the way bongo tengi mabako bwatra ni kona sawo do komo ne medio ne baka ikorong oyo Doris Donya ne uralia lishabe gidiri na sa ya Voice of Victory pasbono as a women ministry and duty na Adventist Nelson Mauricia secretary kanisa Evelyn etorasa de Evelyn Dan na the pastor to district pastor and Rwanga seminar ba kolile ale seminar lakini ana kuitone gazi mnege ndete aseri bible ya bongonta na we gone ndiane ngikora koronguru pasbono main speaker to ale ngikomo we ane ba ndo ale ngoro komo no morandi Alfred Oge ko de masibi main pasbono ngole rengote abaiga na sawa seni asa mangana yama yawe torro mangana maya sana para kono wakora mara ina kora mai ajewo kora yongo kora ngata baiga ai moranga tingo ya moranga rukiamirege age tesi mapem morago kiamirega no nyali kwali koriete moranga rukiamirega butamo ko moigwa igate birega okwani anto sibiba kiamirega kejero kiamirega ngima nekalse kiamirega chachi kwa yonsi moranga nabandi to bakwani kanya banga jerete bambuye muswali nonda to maikuru oro to koreriga aguru Voice of Victory tuasiseniwe na marandi ya mayamono aya bere usage ndekobera gali asaguru kunga Kizingo Crusade Mombasa ali Mombasa rugoro amarandi ale ngoma ya Kizingo abarandi baro mozo na bagara korandi ya ubuya ayongeri agyama yali rongeri ayo mulisi ongeri anda batongeri bega ma utabuki alo Voice of Victory aye ongeri gale wantenga na itira omaranga ngorule bale jisi magara tiga sinim nda kwana lingana daligiya etangazo and good news amarandi amaya agendrete
Adogoro Mombasa yeito Kisingo Crusade in Mombasa. Amarandi agale kurwa East African Union of SCDA. La raro kurwa East African Union of SCDA. Agaru Mombasa Kisingo Crusade. Ayaiga na marandi mroje TV da Voice of Victory. Kera ditu. By the way kera ditu. Marandi amayamono. Amarandi wako beka mangana biya. Amarandi ali akoru 2 weeks. No nande wike doja anbaka Saturday yego. Amarandi ayaiga se kusiyeita. Eba diso ya marandi aligera baki Central Church. Iga bosongo. Ki Central Church agia se njote ke Mombasa ochiko batiswa. Aiga kusi ki Central Church no baji ko batisero. Igo mwensi pi mwarega nigo asepadia mwarega nigo asawategera marandi free kuri nyumba abo iTunes Voice of Victory nabo wategera amarandi amayamono kurwa Kisingo Crusade ali Mombasa batewe Kisingo se Mombasa moje manje morojo mrandi mlausa agora ndubiya o akobeka mangana smart bono marandi ali keroyo je Voice of Victory mbwe boringa uziga yojo kire maranga ayoje ko badisero ya tobegete Kisi Central State Church no auji kwa diesel kajoka tuma manyamaranga to age na mbeleo sura ene ronko babon enambo wake lindo wera mnoko ndakanyole batiso lika iseon enambe eyo na bate lika ngo batebinda enambe eyo lika 07 96 62 38 02 mbale ba koluna marandi ali pakombona ndio megire call matera hotel vya mulchi kwa mulchi hotel smart. By the way na kuna tuna inche ngento na rana tigente kam na ga tuna director boni ga ndebringa bakwani ande batebi balige niu ase amarandi ya yale Kisingo Crusade Mombasa amarandi a East African Union of SCDA toyeli bagari yokolenda amarandi ku see through Voice of Victory. By the way, and that's very good live. Tadi itu kira recording live, menumuro jago randigo live. Ne action ne ruang nama jago ne ruang recording nama jago Mbate ibu nabadia, baik gue temannya orang Yesus menum mau dia apa? Baik tapi ni dia Yesus menum mana dia randiri. Karibu tato tay kita Mombasa. Ayah baba karibu, ayah mama karibu, ayah tata karibu, ayah musaya karibu. Orang yang turun oleh batiso. Enamba yesi mina ngo kwa wake anyole direction mnoko enda aliki Central Church amano nyole batiso ebito bya digital amarandi ali mlarandi ribiega. It's more or less the same mwale ko bakomo yani ko bako kwa ko rumu kuneiga ndimuna Voice of Victory no ko bako marandi ya East African Union aba dia Crusade ya kolwa Kisingo Mombasa Kenya ngima and even East Africa ngima marandi amayamono sana baranga tokure nambe ikabere tianyiru ngara liyo ndege taboli lika na majoja mondo koboli oyo taita ko nyale batiso ya marandi ya mayaga utaraba di studies 07 goiro rand 07 96 62 38 02 0796623802 bas kwa nyoro mokwa nera akoi direction mmoja baki Central Church nyasaye awosene kerogoja nyore batiso tobuyekane torwane sege ya moyo gotoleka haleluya kwalega niko mwana mintu toba sa gote bana amangana ari muna kwa yero jega. By the way nyasaye na batenjira korangiria bantu baye mbara korangiria gwetera se Crusade abandi gwetera se ba mune twabwate mbawujugete abandi mbara korangiria wetera sa matera hotel buya abande mbara kuranderia akongusa onchoka korwa segentu kia mokorekane. By the way egali ka we itabantu bonsipi gatika rabie na kyota cha Yesu na kyota cho mubake Yesu yo ogotoririe Yesu ogotori kabatare mwake jisimiona abeli baga barangango wake similera lero na maiganali koru yesi sabato isato ibere maiga na lero akibul na yarul lesibiria magoko gigigigiga tinjengi tu na director tinjengi tu na brand ba mintonga nkyota ru eta mai michael onkwa linga le limo egere mbaya tali bagari woka jisim linga na da kwana lero le linga na li yari oro li goteba iga tu yale gani buya bono kurwa se kitabu kia Matayo ekitabu Matayo ngosoma Biblia sa enjenu
Kitabu kia Mathayo 25 naongo soma kuru. Mathayo 25 ruo naongo soma. Amangana akwanira abwa mayanga o malengani bwa abaiseke 10. Aba alega tiko murodo to munyomi. Omole go imonyo manyete. Ekerengo yo soma o majaga wake simi yawo. Iya moli amalika te abaiga on tegerre biya. Abo rotu go ni go weka ni abaiseke 10. Aba abori ta jiabo ba go soko jikorodo to munyomi. Batana se barabliko balenga bangabaliri na batano bande balenga bangaini na ekero bali abaliri babota chiabo tubaji mo kina maguta kulende bali abangaini bakaimo kujita bakamukia amaguta ase bitabo byabo amo nejita chiabo ekero monyomi ate banagocha amalika yao kwa nabo bagasundo kabonsi bakarara phase 6 Kolende botuko gatike kabege turi digereria omonyomi nkoyo soka mu murotote eri abaisike bali bonse bakaimoka korosita chiabo bali bagate bali abangai kyara bano banye maguta tai sta chiabo chialimire igo bale ne chialenge on baraire basundokire barosire baralire obe ta chiabo chialimire bajo taboka obe boka mu murotote Egasi mwe twengi ya bono boka the holy committee they were given boka bono moro toto munyomi panyata jabo njiri woka amaliko ga tebere ngaki go jimade balia bagate balia bangani ga kitu hatane chita cheito chialimire kyagere chita cheito chialimire twatana maguta bakabaira ne taibo ta konyara gotoisana intwe na inu twins biya mogende mwigo rasa bagore abakol ikomi na ekero bachiko genda kugura omonyomi agacha na bali begetange bagasoa manera amangana mabayi bono nera so mwigo bwenyangi mangana mabayi na egesieri kigasieko Phase 11 naende nyuma ya abeseke balia bande bagacha bakabora omonene tuyigorere kurinde bakabaira neria nekene na kene abatebi tiba manyeti inwe aseigo lenda ekiara tiba manyeti tiko nonya lenza abana banyasaya amalika yigetabu kya Mathayo 25 igekombeka bya abana banyasaya nga amatuko twikire namatuko yokwebanga namatuko yokebeka burungu igori wanje kulikia topic yatanga maranga lero garandia urandinga ki prepare well now kurigetabu Mathayo 25 ekebunge ekemo paka 13 asego tobeka buyanga munabege ni bamatukaya bana banyasaya tali manga nanjere kyo manyire tali manga no mutakole no mondole no batisire to batisiri twese taketoga to yalegani to bagaje Yesu ko ajoko muyalegani ajoko muyalegani Yesu twanje le batisa nere yarandiwe wikingima ene yakabere asori ko Mombasa ali kunse ara ngere jawatanga ngoli utarabatisa ngaraba ntoiga bakona kuiru tukase linde ngaminto njero marebi nale ngo mwibi nale ngo munyaka nale ngo magengi nale ngo mutumani nale ngo muzukichi mbago nale ngo muntu mube kebago ayukani majino bobe bwao nasa kurangiri muna uli barangire tiku bagacha bachibanya ole batiso nalero Yesu okwanire go jasole amono okwanire go jasole maranga okwanire nga prepare well now igole maranga gyakora ndi abantu aba modala chake wakajisimiga Mungu alili abana banu aturiko merusa isiko prepare well now dine topic yekebunge kyonga eyaliga ni buya bono talirinde bono mlenje maranga anya aliganeti ama ene pitini muya no munya bibende igongo na korakira litiko ngaki mara nyasa tatoli iguru ngabere nyabere kerengo tene busiwa abana bawo tindolekana lakini anyasa tatolekana amanya sa ngolira abana banyasa na aragere tende tayare ituko ndino esaba teno le amondana ntana gosoka kukwana abana banyasa nyasa ko dangeli maranga injo genda segete noke sukuru genda university genda college genda kanisa genda kyobe kyabasaya genda sukuru yawo genda ngako na kuntuma tindi kwanga kyaro umuntu bwaye atakendimo igonge alega ndiko soka okoro manemirimo nabora amanyibo baya nabora ndengeli bobe gosenkolengeli wono nije muno muntu munatoko na okwana na bobe twalengerera ni bobe tweba kuyalega ni buya bono maranga na ebieka ya muna na tebire nkuyalega ndia yongo sabanyaza nkonyera abantu bane mwana na inje be yalega ni buya amangana ya maranga nkora chikanisa weta school chose weta Nasa tata konye omoiko moche nugo kune nchongune tokoro monemire masitiri ya Yesu
takwira na eno wangire no chaire muna maranga unje ngwiro mufano njera to ko mufana kerangorani abantu magwangete kenyoro muna maranga ngire kenyoro abantu mbago chaite muna maranga chaire kenyoro kiaye ikanisa ya mubaruka oseke achaire batyokire ekire sabonguru abantu mbali batayikunga okwana sibali abantu mbali ukukwana lingani yasa abali kubaruki abantu bali chikotara ko bamogeni bara noyo nere ba mwako bamogeni abantu bali chikunga oyo nere basangire sadaka oyo nere batoro murai gakyo yako toire gose ekwaya bana yakura eimwanya abantu bona ekitabe kya Matayo ke konsolera iga prepare well now na bara cheka kiende yonse abaise kabali kopi they were given a holy commitment ega singiya bakaiwe meremengiya boss bale balenga ikomi ekiombekemo bale ikomi malikate abangaki bakeale gani ujikurodo to munyombe ngabatana ase borobwo ego balenga baliri na batano bande ngibalenga ya tabukyanga enaye kwana mono abangaini good ingakia baro kwa baliri nga bakarara leita ajiabo sikoka chikaira maguta mbabwate spare ya maguta balika kwaro kwa bangaini mbabwate chitayo of course katika ntawoka lakini gaye semo mbabwate extra oil mo kristo lema tenabo kongu no ramu boire no chori kuboire no karu sense boire bamito no tali boire no kodu ebina boire mo kristo nanga tebya ya and by the way in the tembale mirero iga mnatoka yene tato goyogo chakurugoro tatango Valentine mnatomoka nyete taliye gasirira isigo amalika tenga baraso mo chori abana banyasaye n'abanyanguru sabira maranga abo munyanguru egera kona kuyumba yumbisho namangana yense ebitira bya nyumba ebitira bye kenyoro ebitira bye kanisa ako gambo bobe taisaini egire kesambu garo moibi garo magengi garo monyaka garo motomani garo mozo nyumba aboro murusi abana marito igaro monto moro yumube igare kebagi kepe alionzi bimuno korokwa eyale kanisa banyasa kwa bere buyale no tole kanise bukutobwata mune togote na tora ni Jumapili Jumamosi tokura ni smart baka ndo bayikubuya akyo no bwato bwa matobuya na bamino gose gote bere toba gengi igote bere ta ya maranga manya bantu bale ku kumusana maranga muna okwana ega bate gwitibi ekona ekisambo ngoro iki ya koli na maranga oyo no munyabe munaye eke kunyasa moire tobwati bosonye ko bwate eke koma chikubiyekana ngeko 100% mune kya maranga bana banyasaye baiseke bali 10 bakarangirwa bakayuga sieyemo balende bakanye omunyomi bakaganya bakaroza muna malikate banga omunyomi agatebana bonsi bakasundoka bakarara bonsi unta yodarale muna bono toreire 20 ase biasara imebiito asa mali ito toreira ase meremo yaito toreira ase mali ito obotene ngubuito toreira sobo gengime toreira oborogime oreira soreire imenoroji jitiko maiti yasana roko maita kiboli abana banyasaya ayoreira egos yeso ngochare bono kagwa kege tule jenga bono boka moro toto monene obe baranga munangura ndio seocha kutokanga ngochi kumnyoka mna obe tayane alimi asenjerende nalinge tayare asenjerende igonalinge bibe yeso oyo yeso nyabere gari kindokabo ntoge ke ombegeri kya baisika bangai malikate abana ki ekero munyomi ate bana gocha bakarara bono ko baraire botuko gati ke kabege tulinga bono boka egasi mwara ngere tiungei mumoro toto monene abana banyasaya abo mwana abo muntu amanene abo mu Kristo abo murai abo pastor abo molisia abo modicon abo deaconess abo reverend abo catechist abo father abo moereria as long as you can so batisiro matekene kwanyolira maliko kwanyolira Yesu yaligani buya bono tigakobe ngondi bakya bana baminto nsabere timbe ngondi nsabere timbo mungaineri nsabere timbo muibi nsabere timba biri abande bale abarandi abange batusalirya maliyeta akibolyo murandi boronge dingana lya makomonyo linana lingana iga bana banyasaya iganda onsi asole ko wanyete Yesu sabere murandi ko wanyete Yesu sabere pastor sabere mulisio sabere abana bao sabere mungino sabere kanisa yao sabere kenyoro kiao sabere kiombe kiao sabere ense yao binto mbiri buya ujimotuga mangana tali buya abana banyasaya bakarara bonse
Bono bajaguru kwa bangai na bali asenge nje yagendo kie amabuta no kwegena twara bale meli boli saine bana banya science abere mbo male meli gura munde sana marangoyo ntioki gusana ngomo gano nora 10 lakini ondi ete mutu asoma nene nae kali mutu takoria lia nsemo takoria lia abantu muno bantu batebero ro mutaka tuyenyare abantu babangana bagendesa bali boka mbaho korangiri abantu aliye kanisa bayikaransamo abasani boka abantu umuntu agoja obegete avuta oje kanisa ebangete byana gasati kae kagoja achiko ikaransanga na sora sengenjo tolikieni cyanga tinjavu kwa makoma bogerera kwa imukanga ngosugore kwagenda batomba na korrenjere kuruani gobogera uraeta abantu bari tole kanisa tuwanga ino kwanduru kwana igoro kitogochi abaiseke bali komino bate berete bali batana baliri ngabono kwaje uri mwaba uta akituwatanire ejeto cyalimire akyamarikate bakabakani atako takonya kutoisana intwe kyana bangani tuwalenge twama to tuwaganyete bonda utarasana tawutasana intuna indu bakamako bayiseminga bono genda asabako kura mugore mama ene mbaje kobaye dawuji kogura omunyomi owe bali barengete yara bangaini bakare kanyo omunyomi ase omanyika byenyangi amarika magutangaza bad news nege seri ya korege tokieke kigasiye abana banyasaya otora aberezi ekanisa emyake menge toje gosieke rusiko okunokorera gwakero yomo abana abayiboli asomoro buri omusaibo gosemeri maranga somireke bunge kamo kia Mathayo 25 etobike otanga prepare well now na abasabere prepare well now eyare gani buyabona ebene ase biasana biaure aso butukibuao ase buo manyeta aso kolegas bantu bale batako gweritibuya ayale gani yasongo cha tadi mangana to isaini tadi mangana to mara yo kanisa tadi mangana mbo wanjeti tadi mangana wacholiu ayo mobora kolia kwa gambiru obogole tieke noleke gima aya tadi mangana mobora koli kwa urwe binto biao tegera yesa bana banyasaya tegera yesa bana banyasaya basta getare aru basta getare ano voice of victory aru voice of victory basta getare aye ochire network ya butukire gate mangana abana banyasaya tigamba tebenga yesongo chale amatuka ya toleboni gatanga ya makoro bwanje ni warengo lena omokora ndiamo obekerwe sumu lena bokora ndibuya oitwe lena bokora mangana mayoligibu okoli botukona mugaso mugako mugakarire botuko bano munginoye oguchiko bugaisiko chiko jande kabisa ngaya mangana abere boba mwakakaro mwako mochaka manyanga amitele gasiana tigansoke bali mwegwete radio ekeramba uti tigansoke isikondrega nkike karo chekichingo chiana ekesimba ya chiregos arasoka mugakuri atiko mungina nyomba bolere kagasoka isiko abana banyasaya bali mwegwete mugano libo 10 agasoka isiko ngane chiko chiago chikorora akanyora abauri abaiti abaivi bebangete ko itomuga kodo tamanyete mwakoli bakakenya bakatigansabo bali mwegwete radio umungina nyomba ozikwanye bona mwakajete mwaka soka kibona soka kekaiga oji soka bana banyasaya akanyoma mwaka ndo alisiri urato rimne chigini igakwete anya nangi kwaja wakoro no kwa ko mungene umungu ndatora muno munguli achandete birengeri mwaka ndo twale kama bolere twatu mugete buya tware ire buya nero manye no mochi oigure nere zigi osoki ochi ko reni boya ai muno musaje omochi okule within seconds aire bana banyasaya nayo uriyo kubangira banda makweli na yuri wete ngamaranga tayo muna wone jabana na saike ni kyomon ngomoko ndoka pastor I thank you so much taito inengi ya ndoke baka yesati tadi mangana tina train tadi mangana ni ndo mobepi tadi mangana no muyande pia sole osendo mobepi sole yona so meke bunge yota na ki prepare well now manyama likama ya kotabanga base bachiko nyumba rangu siki ora jo siki rose finally first 13 yama kotabanga ki ase go renda kiagara bana banyasaya timama itiri tuko no nyanensa bana banyasaya liba kandiro yoko yali gani buyabona aso gokolera nduli bagali esimye ya mumuna lwacha akawona akabona akalende simi takaitikate gani sado joka akange simi yao abana bano pyo akangobona nabo waka murabona abana you are free no balisiko ndendera abana lingana libwekende linaki ndendera abana bano naturuka moiso akabona simi yao naruliba age simi yao atebi abana lingana limo balende sabu basome
bakoro muwagi baetu abana banyasaye nande be alega niyo songo jala in time ngoli otanga no wagesim bono aka isim yao nambere 0727834311 eye abse screen 0727834311 bali waka nabakanyake bona akesim bo akesimi osabera abana amaya akesimi ayebono obeka mangana ona ki kuyaleka ndiribuya gose ekyaleke ngo twasoma meke moyoka Matayo twasoma 25:1 yadiribuka baka 13 yazo temuna abana banya cycle voice of victory tuyaleka ndibuya bona ngoli otanga no waka mwachakiri waka mbiamono na akabona go wakesimi kabase network naende kabebu wango etaeke mo ibesatu alo voice of victory waire biya tata morango mintu digane lidia songa tu yaleka ndibuya kwa ndibuya sana mwana wose ni morango mintu rukyamire no chogwena likuba tata oyi moranga rukyamire igata ebirenga maranga amangana ayamane kwa kwanire nabale tu yaleka ndibuya yesongo chale yambate yendera alo voice of victory request ya rombi ya gakia kindali bona biamana so kwanja ngwakere lakini baadaye ngwakera ne baadaye tiko ulio kwa decrete ya ngakera ngo alo voice of victory tata ni ngoyo Gibson ko right tata biyande na embiore ya mbiyande Gibson nga yoko kwana ko rutebya abantu bayumvo nole mbeo kajuba mbiyere elia bagaka na nyoire ngakiringa elia so alia matayo tu yalika ndi buya secretary ya Yesu biyabona tate nyasaye kwani amandaba bagajuba asenge njumara abangaba ya ndaite ko akero munde ndaike yemeyemo tianga ndekera damali omintomio damambiole damagi ndikukera mbiyole baba ngakiringa elia kagabunga tu yalika ndi buya ko matayo VBS naba sa yes yeruse yiga mane pinga abana baito bagenda VBS naba sa ba crusade cyabo gwali omulisi kamanda akabukira mali minto. Thank you very much my sister bachakire gocha buya akabone simi yawo no message alika nabango soma muna yiga oyigera olikiro ntebira ki oyo masikorwa amaiga sokoro digamos sabere oyo masikorwa oyo aurunga masikorwa amaiga biamana se message yao biamana masinali message yao. God bless you, thank you very much. Akabone simi yao ayo mwalimu Robert na madam Jessica amaiga ya soire ne message ya soire batirende goko dike message kwa dike message kwa ne kitoko kwana bano ngoli wake simiana ngoli wake simiaye elinde tokolera chiza cyane iza cyeto cya voice of victory omoro uri musaibo kwa samari orenga sembeo ole oyokore tudo mwali maranga mnamogora muruka pastor mbiamono abantu bamuruka evangelist nashukuru sana. Aya baskoli yaron baadaye ngo wakera talibona amani baskoli yaron ngo wakera lakini baadaye lingane lyo kuyalegani tebya ndo bonse byalegani ayo makuru ndigeti aya so amela abantu bayikibunge batena kibeyalegani ango yano amaterere kurwa likere masaba ru masimba tebya ndi yane ngaki yalegani buya ta goliye li maranga ngo yore maranga no munye bo hukumi ta goliye li yo mino lense mogabo dige li Yesu Kristo amanyero bogima no yo koletre this far abantu mari bakora okuchingondi elieteli ngondi ma 3 minutes lakini gari ko kunge ngondi igonga tolibiza igombo bo change muntu akoroke babo akoroke ngondi akoroke musinya akoroka mulita mabama be change change kyaro utachenje tingo yore munabona mbaroro eketwane ngali crusade abantu yasaye begote biyangarabia mwana yomo osibaga chate ya pastor sabere na anyura mu romo tukamangi ngakingo orandiga maru yasaye na bawo kuno muntu chambia ekere ikere mu atata na saitani umuyo murenga toraisa marwali sene bo toya nengo gulire bon
yekere bwana chireki na komonyora Yesu kabo ka injua sare completely utali kwebata ayetiga na bali bakuruke ngondi maraba kurama maraba tebuna bagotebia umayetete mo okuramo yumino uste mo komuruka liyo komuruka naye ganyamambi eire nayo ulense meyo nakina kwa ni abantu bagatebe gusa kuna andama ne mbaro bali tingo tole kanisa mbaro bali bogeka na tole kanisa bate aregene tibuja bali kanisa jianga lakini chikoro cyabo kirale bali kanisa baka batangira abande bali woje kanisa naenda maene pi abana bali ukoriyo ngamintu muno yobona nkia ngakibondo kora muno yobona mbiyamona abana bana ma ene lione Henry, Lucky, Masi, Jabila, na Siva, baatena tuwakwaniri kurwa maiga. Thank you very much. Ene mesi kwa sema nyete, Masi mbiyamona sa maiga na bana ubana bali nyumbago, Henry, Jabila, na boigo Henry, Jabila, Joshua, boss bakwaniri. Aye brother Robert. Thank you my brother singing to your family yao. Ere unyo as a voice of victory. Yenda usabiro mwako. Na bwana jana jensi inga sana. Ata bigora kum na kora iga na aye chia unchiro igo tuaso meke bunge kama prepare well now tali go prepare obochinga tali go prepare mangana mabe ya alo Pastor Getara no voice of victory. Yeah. Pastor Getara, how are you ango? I am fine. No voice of victory TV ne radio teba ngoringa le bialika ukuru kitabu kya Matayo. Abaise ke bali ko bakale ka ni wonsi manya bani ke kyombe kemo lakini kikonenge linga nandi baka makoma chiguru wewe lakini tuasoma nga prepare well now nyeru tata ango yane nyeru go jani tata ango yano pastor. I am fine. Yes. Na yoko rupane yago cheketare pastor. Thank you very much, brother Ango Yana. Soito Jamaonde. Oh, Soita Janju, you say to Mumba Polag. Murio Nanyo, yes. Polag, Kiko voice of the Pole. Na be kilinga soito mitona kwete ko nyanchu ngima to tebe conference ngima station ngima soito na kwete pole sana. Thank you very much. Na ka bunya maundo mulisi na siro rande pole bangere pole ga kya usina ko crusade. Pastor Getare yango yane ande go abo ga kya ko ga kero ti? Kwani abantu baga kero lende? Thank you very much yango yane. Pastor Getare, thank you very much yango yana kuru alika kero wakire nada maeno borandi robia o morandi asole na yake simita abantu bane Paul mna ke Pastor Getare akire go waka tote bapora abantu abe district basiria abanju babo nande wetani abo segete mirimo se abera bapasta baitega swatene ngomono sana no sa itani amenyete oyo kuru ku pastor o train dita train mo sabere botukona mogaso ama ene pimo sabere butukona mwasa to basa kora pasa mna banega se je babuwa no anyina ba reverend baito no anyina ba catechist baito no anyina ba fata baito ba catholic chikaza je Jones P kise ye chiro mona mona sabarai ene ruza tole karanza bila bana boro pande ndere ba junya sora ba tara bobe bali babwate jinyoma chabe ruseye na basabira maya na bege dimno chora nasaga kabaguna ngaba mangana ali moko bwatia mumaya bachora biya mona aziji nyangi yomaranga mangana ombi yana ntwegera na abana baito igoro yoba chenu wabasaya muna wende kwerendo moberoyo bali buya baragere buya besoke buya basome buya batale buya amaliko na wate kitabu kya saburinga ki 119 nga kyomo sahara nya ko na jinjere chiayo. How can a young man keep his way pure? The Jibulia Maudoga is by obeying God's commandments. Nango edra so kulina machikanya sai. Lero gitwale kwegera abana bane lero mwage disi muru monjo ngoe muri vitenda wi amashairi wimbo timaye je sababu lakini sabate uja naro Yesu gotoikyo
na ande bintu biko byaga muna biko ngotonji gestimeye muna yaba biyiga nyasa tata bakwe na ende mulinde abana bana ga kiboro bagende kanisa bagende VPS bagende crusade cyabasaya muna jitwa kodra abande ani chengende yinde negende mwangela mayoje kuira sika chakwandi crusade mbwate botu ibere nyasa abaseni pya muna so wontegerera uyu marangolenge uyu marangolenge ko mwalimu wabana uyu no murani marangolenge ko mwalimu wabana basi bono uyu atenga ni mama Ken na Ken ba ukwani kurwa maiga bonsi thank you mama Ken kurwa maiga nasa useni baba so kurwa maiga kurwa amaiga kurwa maiga bankwani biyamo no meta ali amaiga biyamo naso kuna konga magoro nenja nasa maranga mbiyori tuwasange na inubiya nasa abaseni ba no butkobiya weke sama tegocha uyu maranga Samuel yo murandi bwa bana ando mwalimu wabo tiga tosabe tato ito nyasa oligo amaene aino miyole na no tu anjete ekiagera otu anjete to moyo kuruna arwe ta sembeo tukasoka sobo korrigwe oburandia murandi maranguira ni rojire mbeo naende matu asange na bana baito asege tabu kya matayo na ande tuagere jisimi ngosebra namaya ritali oli ba ku Yesu to moyo no mwikoma chenu boku yaliga ni buya tito muna abaiseke bali 10 bakarangeli bakaiwe merememe ya batano bakaba biya bande batano bakaba bobe tuasabire Yesu muna abayiboli na abana katolika merusa tokonya tobe buya tuyaliga ni buya tobe ni taje na maguta buya mono maneki aromo yewanje ko saba bwi tulendera abana bayi abanju bayito mbaro basiri abamu abase ruse yigamna tole bare mi Yesu na ga male miyomanen abande baruwale nasa tata baweni abasane bito abenyu abisa bito abenyu romana so kusaba kubakonya bonse obotukono bwana ntuna aba otolende ena sabire tata itonga nonya bali bakwere nabanju babo muna bono mugambi olina omolisia lyanya butuga aligeteli yese family yabo twayinyura so kusaba kubakonya nde balemi tulida so botuko kama amero ande sabate gocha twasaba na kwegena Yesu Kristo ilo moboli yetu amen pia mono so kusaba nyasaba konye family ya ondicho ga ligeteli pora so kusiro mugambi olina ndo mulisia retired chief olina agata gurubo gambi agasoye kanso mulisia nyabuto twana agenda ogakori muchangorro pora abana baminto ba pia nyabuto ngima uita tabia rosite trande mame otukobuya nyasaba sin